malam minggu jadi nih. Manti kan dah dua toh. Jadi gue mau ngajak ke bioskop nih nih. Hijau ya, di nih. Nih Belitung lah tiket dua. Mani ke Snapchat-nya. Wih, mantap tuh beli tuh. Film apa tuh? Film Gundala deh. Baru nih baru. Oh, aneh mesti krebek tuh deh. Petir ada anto deh. Hehehe, tuh apa maksudnya beli tuh? Nah, mani ngetas siap-siapnya nah. Tuh basang bu. Nah, lanjut apa nah? Majang udah. Oke beli tuh. Yes, si Rago pin mani ajak mau balik. Sineflek. Dek, bu Manok mau beli film Gundala ke bioskop. Film apa tuh? Ada. Senang film Gundala. Kini buat kurang update. Tuh, film apa tuh? Awak sombong masih. Sing nama terlihat tuh. Aduh, yen kene kewah ngurdo nih. Weh, Gundala tuh film baru, superhero original from Indonesia. Pokoknya jek latih film tuh. Emang nah, awak umahan mau balik tuh? Hehe, oh ini aja deh. Ada. Berpaduh lah masih. Nah, kan awak di bak mau bersebang menjugan. Ajat, pura cesan. Ibi Rago ajakin ke Sineflek balik Gundala aja beli tua. Sing luung tuh. Maro busan ortoan film tuh dini. Benar na singgirang awak mai di. Engken, luang ceritanya di. Lapo ya, kena si bang orang. Rago ngeling gerong-gerong dan Nanti gitu di. Pasti sedih cerita no. Sing, Pasti awak terlalu menghayati film no. sing. Man, engken di. Arah jek pasti bu mati ya Gundala. Awak jek tuh benda kona no. Ada, jek kewah wak ini. Banget tipal ngomong malu. Jek sebut caplok munyinya. Man, apa di? Sedih sing, menghayati sing, mati Gundala masih sing. Mudah wak gerong-gerong leng cuma. Irago busan bu berpakaian siap rapi. Jek kalah, hinjak beli tua. Terus? Jek tunang nepayu aja. Tunang aja. It's jaglatik.